Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Blay phi baro kini kilong ki khubor bam ta kasni. Kumshi bentaban kershani kilong kami haga jilla na kaliang katnat social welfare ka sarkar jilla karashim shibun ki senjam ban pelongi kilong kami ki bala ban yeng hala ki jong ki kejat ban besai la ka long yeng long sem ya kanila yatu da ka kong CD lingwa ka balong ka director ka social welfare. Kalau ongru bahapo Meghalaya haka shibnai kumbah nyaw hajar tam ka jingkha khalung haka chisnem kalong prapo hajar ngun ka badon kam menta kalong baka imlang ka salang kan snok tilang bat ka sarkar jilla lada don haka ta ka jili ka jingyas nguthu lang ka bakumno na ka benta ka lawe jongki bat day hangni baka don ka early childhood development mission ka bahikai yakikme ki bakha bapun ki khna akan thai ki bawan na ki long yeng ki basitam ki badon kam kalat jingirap ka sarkar kala ai ka jingirap yaki ban sha hi kai kum haka embroidery weaving bat ki wei ulaong ula benrap ka social welfare department ka government Meghalaya ka don ya ka mission shakti ka ba kala ai kam yaki hindus pa angut ki samla bat kum basaus pa angut naki ki deki kenthai ki wan kum ki counselor educators teachers bat ki wei ourselves. And I am too am very proud of being a matrilineal state. We cannot be clouded that being matrilineal means being empowered. We have to recognize the realities of women from all various stratas of life, the most marginalized women. What are they facing? And so, therefore, we use this platform on Women's Day to bring out these issues. And though our cultural framework, our traditions are deeply rooted where we position women at the center of our social structures, we are facing day-to-day realities of gender-based discrimination. We are facing the realities of single motherhood and of teenage pregnancies. So therefore, on this day of International Women's Day, we use this platform to address these issues. But not only that, we have to come together, collaborate, and as collectives to find out strategies of how we can eradicate these evils from our society. And as the theme says, how can we accelerate what little we are doing at the Women's Commission, at the locality level, at our church level? What are we doing in order to address these issues that women are facing? And so, a little bit about how we thought of the plan of grassroots women leadership. Mother Teresa berkiwei kini penteladuri seperti Mary Curie kalau kebaningkong nak bikin teh bagi orang yang kusna Nobel Prize. Kasihan kebaningkong kay orang ukurim jongga aga subject physics. Kasihan kayo marwi kaya subject chemistry. Ni semua yang kejintrai jongga, kejintrai sistem jongga kami yo ki X-ray, yo ni ka bagi treatment mo cancer or radiation. Mana wala kan dia? Kan dia kali Gabriel kepada Trisham, kepada Jim ko cakap nak dapat laboratory. Ban training nak ban Trisham, ban ra ya kebahagiaan dia salam sar jawab betul. Dia kata kalau kepada kam kumaha dekat sini, bangen kemal ban dia di achievements. Ki barang momentous, ki ba impact seperti barang way dan ditray terjogi. Dia ni kemal namla ban kira ko ni ko jinja kapa kumpulkan tiap tiap ya ini ka international Women's Day mo kata ka jira ki ke jami na kata ki kitay salon sa dia kalin ti ka berjalan baka jing trade na ka jing sistem baka jing yaisha baka jing baka kitay ki ma sau dong ka pretay ki long ka daw balay ni yo ya ka jing rakhi ka sini ngam numla ban wadra na balik kita bun ki jaka ko pero sau dong jing pretay ki balay dan kti dan bentah ka ban sandol yang kita kam juga ban rakhi la di ban dan buram yang kita pay kawai kasi ka bakapang may ngara chulo akan ka kawai ka jintip na kan ka US National Archives EEO Equal Employment Opportunity Special Emphasis Observance on the History of Women's International Day.
Dia akan ni kejeng itu kalau bagi kentai hati di por, kimat sipun kejeng haki kejeng tray kejeng tak kejeng kelong yang kelong sen kejeng kipat haki kejeng ke besi mat kejeng personal life, professional life, in every aspect of the life. Kita kimat kejeng di por. Dia haki ni kejeng mat kejeng dan apa kejeng di basim ya kade kesen jam, ban mi syakmat, ban pencai pai ya kejeng bagi kimat. Dia kena kalau nado kapor kapa ada do usem kat kelas pak sam yo ngan cipta tidak mampu ban bam tani kapor kikin tei betre kita kena kanjan nama ka jing dum ka kamera ka baki shong ka jing op ka jing shitam ka kam ka baki tre tikla mi chakmat ban pan ya ka jing ada ban kantam ban pelai na ya ki na ka jing yo shiyan kmat ha ka be dei bat ka jing ai wat ya ka bai nong lu Ndrei de haus nam kapten ai spakra bagi kintai kila ni biang. Sesi sian kan? Kania bat kalong ka bat persya ida jing putri belai ki kena. Bat kania ka dot taruh bandum exploit ki kena dari hambat putri ki kam pe kan bela. Ndrei ka sama tu sam kapten ai spakra nang ta bat juru ya kini ki working conditions ni kita katri di jungki. Kumakalo ki badum ki pas op ki biang ka taman biang mensia dum lah. Dia nama kita kata kita dapat pensau yang kita sebab, bad kumjuru, badan kami boleh kalau kecil ya lek macam kiru dan yo ya kahok banjir nong ikmat. Ini mentanya ayo sok pula dengan ini tapi kalau akan benar nong ada election, ni siapa beda ini diraj EPK, ngedek sebuah polling station, ni sejak buatnya impakat. Kayak pada bagi kita lalai aku kekuat tak tu kelas kan kunci tam ban yo ya kahok banjir nong ikmat. Kadang-kadang dong urusan ni kat kini rekod si Bangla yo ba kala don kan dikecil persan borba nak kali uji kentai. Jadi history kalau keberengkam penyintip. Puno bakal ni kesini kami. Berhadir kata ngitip bawa nak kalian jauh presiden jauh ke Amerika ru harus nam katna spasipo ula ai dah kecil pen pendapat ba. Mo ba lajit ya kan dikata rek jauh benai ber, benai match bahkan long kasi lagu berpang bandraki bantu kuburam ya kita teh. Kata kalau tentang dia cuma suka pangin hidden yang kalau kebenaran kami ni dia ini masuk ke isu yang kita benyaraki ini. Kadang halor jadi step halor ke umat juga kita teh hati juk bagi partai di belakang nyo di belakang kedau balai iyo beraki yang kita segi. Kawai pat kabang aslo kalau kebenaran kami nama United Nations tu kasi banjur hai kan dia kata kalau ban kenmau yang kita teh di belakang ban le ki bakam pela bat ki bakam terbang namla ban je ban new kita lo ki te paro ki blano siang limba ki jingtre bakam pe ki bagi le ki balik se ha jok ka bagi ki em dan dane ngakan mau ya kan ka we ki te ka bakten ka Amelia Earhart mo kali kanong nya airplane ka baningkong bat kanya airplane jok ka ban jam siang turiang oh yang kau ini kini kisir de juga lah ngam kali ka Airbnb juga berkaya. Ndre kalau pak kau ini kini berat nanti ba nila bani ikan teh ikan peher ya airplane. Hausam arah jahat sah. Padahal kasihan kapag mahapon pai na dali banwan silo hadu gawati. But kani kasihan kabening kong pa mga niyo at siya kag airplane kapag ka pilot ka captain kani kag teh. But kalau kayak gitu setengah naman flight ko balong sumpa dani yang dan turbulence mereka sumpa kalau jay kana do kami halu na poy te kata kalau sibuan kata ji perkat ko babakala halor ke tibet ji kin taiwan yang banyak ya kian te kata kalau ko mo nanti kita sekiwe mentali layo slow bo pun ka akhir palat ya ji te jo pertai mo yang mau kan pernah chola the way lagi Australians hoy makar patlak jing im jo kan ko da istempor nama bertelu roket bakasyon dihenry kay ibat ka ba pa penting mahang ni kalau ba kani ngaji be kani ngasap kani nakali ka nong tho ko pau na ha ko tho sang ka tu kani ki be dei bat kani ka jitre ya ni gajing rat inti jo gidi prau ki thei ki ba nuat an sim ni sen jam ki ba lesi hal ko la ba kap dei ga jaka lani ga jili ga jumpi kamay anjulu la na ai da tin kasi go ngani nimla ban thau ya ga jing dakat nus sian miring sian. Nrai lagi kilimat kita penlungo ya kan sian jongi. Kami kalau kita pentelang jonga ini juga ada kata English kalau bumi. Life is not measured by the number of
That's what we take. But by moments that take a breath away. Dia katakan kepada kamu, kamu tidak berjuang juga jengil. Dari ayung ile, hati tadi kilim mak ibami ini. Dia katakan orang dia apa, ni dia apa kini kentai, hati ni buat belajar lele. Ini orang kita kentai apa impact yang percaya berapa. Hati bentar kita pair. Ni don ni kata tentang John Florence Nightingale, nanti bunyi itu cakap juga. Nanti terus. So yang orang kantam takasni beriwan ikong padap war tak mesti bagi dah bagi don ni bagi le nak kasih yang awak homo ikong ke community bagi ada semua sial semua lupa iban kilshong hani kenapa ni tak akan kenal yang kesini bagi kenal yang Jingrakhe International Women's Day, which is all over the world. So I wish you all, first of all, I'm happy. I don't know, happy in the sense that we have progressed much. We have gone a long way. Tanpa dan pun kimai seperti haknya. Pun the challenges kami nak haknya. Kalau tadi kita markers, kung kita kisi kita mau tak nongin apa, but shanongin deh. Kadang-kadang kadang-kadang kita jingai ha. Dengan sukmen tadi apa karai cheese pasta mencuba hangni pada nuat ini menyo ini bandung kami. Renenta pada apa? Ia dan kan ni sukmen kita deh. Tinggi i so burung lu yang subha ya i Madam Doreen Lengwa, the Director of Social Welfare, bagi dah wan kenang kembali kesini buat welcome. Rishi pun, if Edward, if one dan number grace ketika vision, but ni nak nyo pertengah bawa ni kamai ki dong